manje babe ngasangikhombi ngaze ngithukuthela kanti angisheshi ukuthukuthela ngihamba ngaqonda ngokusihlalo yini ungangikhombi ngifuna ukukhuluma tshena mina hayi angikubonanga mfondini ubuphaya kude kubonakala phaya kini madoda ngehlelwa yini ngisuka njalo ngikhuluma umsusa wale ndaba ebangela kuba namhlanje sibela ukuthi sisukaphi awungathukuthela ngathi uyazi ukuthi bengizokhuluma la ngizonitshena nina abaholi ngoba anisaholi ngendlela eright manje ngoyikhuluma phi lento ngoba bengizokhuluma ngizonitshena ngolomongameli wenu wrong nani ni wrong ngoba umthetho engiwaziyo lowo ukuthi siyakhuluma masekonference abathi sizokhuluma lapha kuleni kuthiwa yini lento enihlangana kuyo ma-commissions beke khona ngithi no kade ngihamba lezi zinto ngiyanazi nenitshene lapho kuthiwa bayabhala kuthi ungakubhali lokhu bhala lokhu bathi nokhuluma ngafike ngakhuluma-ke lapho ngagxeka umongameli kakhulu ngagxeka bona uqobo namaholi ngakhuluma yonke inhlobo yento le sesithi-ke uma sesithi siyabuya ntambama sathi singekho sayokudla kwathiwa hayi ikonfa seyilokhuziwe kuthiwa yenziwe njani ngesilungu mayihlehliswa postpone ayikazi postpone i-ANC since 1912 awukaze ngabona ukuthi sekwenakeleke angithathi isinqumo sokuthi le organization ngoba isiphumile manje ngeke uphinde bekhona ngizoke ngibatshene emehlweni ukuthi angizukuyivotela i-ANC ngizovotela eyaminto-ke eyaminto uma sesikwenze konke lokhu ngambona eselahleka nje ahlala lahleke hawuphi lensizwe kanti uye wahlangana nabanye abantu bakagogo engeze ukubiza umuntu ngagama angeze ukubiza nendawo bathi kuye hey wena ubhalisele nto wathi yebo eyakhomosi makunjalo wena ubhalisile kusho ezinye iy'gebengu engizaziyo zazi ngosini zamnika imali hayi imali encane njendampela hayi imali encane ngazi ngisho imali yokuqala abamnika yona ilokhuzana konje ngismauthi angisazi phela isingisi bakwethu ilapsam ubani wazi isiZulu ubani wazi isiZulu isigidi niyazi manje kuthiwa isigidi ngesingisi kuthiwa nazoke inobani 00 bamenzela yonke inhlobo yento enhle uyabona-ke nakisho emzabalazweni babe khona abantu abadayisayo abathengisayo abathengwayo akuyona into engajwayelekile leyo wayesethi-ke ngayo i-organization yakhe le sokuyilokhu kwathi inhlo awukho umbutho owake waphila inyanga eziwu-4 wahlula amazwe ngamazwe saqala nga ngiyonixoxela ngelinye ilanga ukuthi why ngoba iningi lethu thina-ke sikhona siyayazi ipolitika awenkosi yami asizeli ngesiphongo nje mina-ke ngoba phela
nginodlebe kuthiwa akuxatshenwe mawubabu ningathi nizwe ngami uyazi into engizwile iyesabisa nenkathi silwela inkululeko sasilwela abacindezeli la kuthiwa umholi wabo ufuna ukuya kule organization okuthiwa wakwayizwa loo nto labantu owalwa inkululeko wayithatha kubo usuyayibuyisela kuwo futhi izwe lonke ukhona-ke abathi heyi asiyilapho ngithi umahamzwana beza kimi ngothi nasuka lapha nje nanithi niyaphi kodwa kasibuyeke lokho and uma ngoba sibakhuzile bangakhuzeka uma beye ephalamende sibaningi kabi umkhonto wesizwe singase sidube ukuya ephalamende singase sidube ukuya ephalamende akekho kuyothatha itulo zethu lapha yithe siye ephalamende kodwa asifuni ukuya singaphelele ngoba sirojiwe abazi ukuthi nathi namhlanje siyayiphatha into abayiphathayo angisho lezi nizishoyo suhlikihla izandla wena sufuna ukubamba lezi zinto nakhuluma ngolwazi kunezinto abazenzile abangazi ukuthi siyazazi namhlanje sibafaka icala yini lento etheni siyabiza i-ICMC what IEC sifaka icala i-IC phela bese ngigwinya amazwi lapha IEC sengigwinya amazwi mfana sengishaya isingisi sibafaka icala la ngempela ngoba baphule ngisho imithetho hayi ukuthi bonile nje ngokuthi bantshontshe ngala baphule imithetho ehlonipha lezi zinto abayiphethe okufanele babale ngazo lezi eyibala ngomoya siyakwazi ukuyilanda siyithole siyiphethe la sibasecaleni abasazi basizwa ngendaba uyabona kudala izizwe zidlala ngathi namhlanje siyakwazi uma beya enyangeni nathi siyakwazi ukuya enyangeni futhi sasivele sikwenza lokho omama babegibela emshanelo bacawude sikwazi ukundiza thina siyandiza ngifuna ukunazisa lokho ngizolwa uma ngife ngifela abantu bakithi njengamaqhawe kithi amadala afayo soze ngiyekelela abantu besicindezele ngamabomu kodwa manje ngizokwenza njani mabenza kanje angifuni ukukhuluma into eziningi ngoba sengibatshene kakhulu ngoba phela anginandaba nomuntu mina my bad hoyi phela ngiphuma enkandla mina